Ndeto chetu chembere TV la mugwanza na nkuruki mabaene jogoro pidre tugitonyera kiri mubango jo muri rosiasa ariko kagwatanira na mwandiki wetu Nteto Njeri wa Cheupe edhirwe ari na tongere kathumba bege siasa na nkuruki tongeria bege manto jamira onba metaga Dennis Mutuma metikere madrange kutandika Nteto chetu Shemero TV tamugwanza twambire na ripoti yegie ntere oiji chegembe aria akaribira gembe bedete bagicumire na gikano gikinene na gwita nambere na kugwata mbaru governor wa county ya Meru Reverend Mutuma Ntwithingia no ntobo kuthura wakili Linda Kiome tamunini wawe kuringana na akaribwa bagite untububu nembita enjega na nembita ire konania ati gwitoka kawira mwangaza gitine tiati ni ekuruba kuthurwa endi na utongeri bwa butari bubwega nyarande barombete atongeria bonde na nkuruki MCA baba itanire nguge na governor kana na Aurora ri governor boleto kawira mwangaza bedre bagicha tenari na kugwatanira na governor Mutuma Ntwithingia ni kenda county ya Meru ikethirwa ikiona wete na mbere mukiri wa Nkonja kuma ntere chegembe no watugurira Nteto chetu na ripoti yau ni akaribalare arabaumirite osokeria ngavana Mutuma Ntwithingia nkatho no ntobo kwethereta mwekuru Linda Kiome kirite kia deputy governor arabawite ende bone kionanilike kuonania ati ti mwekuru urari na thina kiutongoria nebo na ende ni mamororetire urari na thina na untobo ende Mutuma na kwethera kinya akianania ntobonthe kuibwa no ntobo governor Ntwithingia orotara Linda Kiome orona imenti nukuonelia ngekuru ariamu abo nikuonanelia nyotongeria babo ari kuo mwekuru butari sabu bieto mithirikari raranira abo na kurita governor Mwangazi barekire deputy arekiro mwekuru kenda bonania gender equality so yangatho ontobo deputy ra Mutuma atuthurire na tukiromba MCA bara batari tsaindi ya Mutuma governor Mutuma basoke kenda ngusimenya kuriteka Meru county te akaribalare twenda kuwa deputy wa thurwa na watane na governor ke bagaeta kufurugana rengi ukawera bafuruganite dalali watanire bathiate o Mutuma kuwa na watale bothe gwatanire kuma MCA kuma MP Meru tone maendeleo ori wende ni barombete na kuwa monkatha yende no ntusiasa ni sithirite antu kabembe kwitheba kianga bana ori kuo kanya aritere Merongwe nya kire ma MCS barabange batamu watambaru kabeba muwate kenda gwesomba kwethera ikiriteka ongezanga bana wetu bwana Mutuma Ntwithingia nitomwata mbaru sana nethirwe mtu okuthikiria Meru sana nikenda ombo baritira ngui na njirera yairite na siasa thai ni thirite tutikwenda siasa ringi ndene ya Meru county bila tukwenda ni maendeleo lara itucokia nkatho yontubo uongozi bura burari kumbere uongozi bura yabo atutera mati kyani kabaimula na thai Mutuma utonya kiboleo kira kyani kabaimula na rejire na twitira tucokeria Mulungu ngatho yontu utemo kiongozi ungi ya nambiriria kuita ngui oreo ya Mutuma kumetwara kurita ngui boya ende ma MCA bonda bataitaneria gawira bathiate ngavana umuyaro thaye na maendeleo na gwethe kimanta eta sawa ikuo ka ngavana etu iku thai Mutuma Ntwithingia nkomwetekia na nkomwamini gwonka akawatanira na nene baba iku thai ma MCA ba ote ntobo garema no ate watanira muntu theri ate gwende thina ciawe me aba bainge bagira thina so atiga muntu asikuliga mantu amucijo wawe aki getha twithiri thirikari gwete ngui rarita na kuratwika Murungu atutarira thirikari inge kurita ngui thai tutiaritie mwaka wele kana mwaka yumwa nusu Kiripotera Meru TV kumalare gembenat beta mukiri Nkonja kuma kiri ripoti yau ya ntere chegembe turinge kataruge tumweko turekere monka ntere chaburi ni arambe umbithi kuma wadi ya Rurero Arera nene gicigo bunge kia Buri ni bachumirite na kumeneria MCA wa ntere izi urezike na tekethenji ntuo ni kitabu kwa MCA nethirite akiregana na miradi ira ithirite gitithio na mbere ni mujumbe wa ntere chaburi Mugambire Ndigiri
kuringana na karibu baba ugete ati MCA Githinji nethirite akiregana na mubango jo ujuzi mashinani tuthithirwa ndani ya cukuru ya Nchoro Ibora Polytechnic igintukiria mugambi kana Githinji augete cukuru ici yakitwo ni thirikari ya county netebetere kwithirwa ikithithirwa miradi ya thirikari nene nyanandi akaribu baba ugete ati kwathirwa mibango tezi itithirwa igitithwo na mbere nterizi bakethirwa bakiandamana monka nja ya MCA Githinji mwende Olaibuni ari na ripoti na njira entariru. Beumbithi kuma wandine ya Ruiru arera ibachumiritie kuandamana na kumeneria atongeria baraba kurwa na murandi yo unjuzi mashinani durani murandi yo ukiria Beumbithi kuma kirimo mbungu wa Borere Ndekiri Mugambi arakwarua MCA wa Ruiru arera Githinji ntuo ireti aritwa baba thomera cukuru ya Nchoro Ibora Tekniko akiwa cukuru ya kine kaunti nete bati utumirwa ni mbunge untubuthuritie Beumbithi na bachumiria kwa wingi. Oni mbetawa Muthembei kuma Ruiru rera ndenda kwira mweshimiwa natubithiretie ngwenja akomba turetera irasi bia na twakira na kenda na betu bomba utetheka ende kiuria kira ngodia ndiruria atiri imbio ntuo akoya kurura na mweshimiwa wetu Ndikiri na atikomba na matu yawe abati koya ethera akonda kurura na Ndikiri nambarerie na manu no akora mbete MCA oi akonda kuwa batu njensi baroire rera na toyete akuthiatira haki yetu batu kuyana betu barathomethagua ke ujuzi mashinani kwa thai bena license bangi kubetete nyanthi guruchiome kuyari bakumbochuka na thai mweshimiwa Ndikiri na kwenda kuthomithia njensi bangi njensi 300 na bila tukuraga nabyo thai turi atu njensi katuguraga rira tukwirwa nyomba ya hii thirikari mujengo ya jojo thirikari ukaigwa mweshimiwa uro wiku MCA Githinji ntua karega ya batu to ya kuthomera oni ndiruwa ndi mtoriro rera Ndikiri na thikuna thikuthomethia na tantoa oni mtude mtombere imbe license yani ana ba ibakwenda kuthomera antu ariku lakini Kalembe no pinga ana yato ya baba batetheka ariku itaja kwambita munene ndimukariorira rera ingoria na atia maendeleo ya MP John Pingwa maendeleo ya MCA nigiakumiria mupinga manto jau yarete akona weteta ndakacha community chitetheruaja bado tatangensi itukoria thina mono tugeta cukuru kurara tugeta kirwe na Ruiru Nchoro Ibora waja kwena polytechnic yakirwa waja kuluki baritete mukana kiri Githinji ntuo na barabange bakurwa na murandi yo bakinywira kamwana wita kuthomera kwa ntuo kethira andu aiji ikendelea mesinjine Kalembe na Githinji babu andi ibwire nontu ibwaregere gwitikiria tutetheka tukageria utethania babu batu turia nandi bora moto tuthomera thai atoya kuya na warning atoya kuya na warning riu ringi tukeya monka kwa MCA Githinji ntuo au murangone batu turuwa to antu bariro rera ondi ana betu be bathometheru waja kana turokero kirwo ntuare bathomera ethera ntuwa kwenda tuya kwawe tukaroka kwawe kana etikaniria batu irachigiete kiripotera Meru TV ndi Ruiru arerere gicigo mbunge kia Bore mbita wa mwende wa Laibuni Shiabori twerekere monga gicigo bunge kia North Imenti ni araba mbaba atongeria kuma gicigo bunge kiki batongeretu ni Caleb Motethia Kibuko ule ni MCA wa wadi ya municipality ni bashumirite na kuga ati bageta na mbere na kugwata thirikari ya governor Reverend Mutuma Twithingi Ambaru na buo ni nyuma ya governor Mutuma gutigira na gathurite Linda Kiome ule no wakiri gutwika munini wawe Nkuruki atongere baba bakiranira na metha nteto ya Meru TV nibugite ati bo bari atongere bagatigira nibagwitira Meru nguki nikenda umumwiro onthe ethirwa akigunika kumani na mutongeria urethirwe akithura Jeff ari na report ici na njira entariru
Mujumbe wa kuorotwa ja kaunti ya Meru Ndorothi Muthoni, MCA wa municipality Caleb Mutethia wa mwana musiasa Franklin Munene ni baumirite na kuga bonande bakagwata mbaru thirikari ya Mutumanto Ithinkia uria ni gavana wa Meru nyuma ya gavana ujo gutara Linda Kiome ja munini wawe. Buge batu itokenete muno kwithirwa twina deputy governor already asoba ready development oriented Linda Gaki Kiome buge itokenete sana na batu turiuga tugakaria thirikari iji governor ora turikana Mutuma Isaac Ntoithinkia Reverend tukamukaria kuma thirikari tiethirwa tiegitawa batu tutiwa tugitawa end quarter Meru County no bichi na gavana arara lakini gavana bange bataturikana batwagitege kinene George uraturikana Reverend Isaac Mutuma Ntoithinkia His Excellency turenda gukwira ugo no ntugurikana mwana no thimenti omwagitege kinene tutagikinyira kairi support yeto jantu bano thimenti 100%. Government the day ire tongere tu Mutuma Ntoithinkia ibwega nuntu bogutara our daughter Linda Kiome ethirwa deputy governor Omeru itukwandi kuga that tu antu baimenti kano thimenti itukuga tu very honored kuja kutha tu nete kiu nuntu ni ndirari tindo uga tutibati kwithwa tukarija ka tu watchman bobisi yake itubati kuthinia tu repeat from the government. Ni arana nda tongeria baba bakuria gavana Ntoithinkia na munini wa Linda Kiome bethire bakiambiria gwita ngugi oreo nuntu miaka iri ni thirite kithira na gutiriti na mbere bonekete aja kaunti ya Meru. Na ibo bwega mono His Excellency Mutuma Ntoithinkia ni untu wa gututhurira mwekuru I deputy governor, and we want to send a very strong message ke His Excellency Mutuma Ntoithinkia na Excellency Linda Kiome. We want to tell them, let them now enter into motion. Ibete ngogene nande nonto antu beto nande ibete iberegete maendeleo ibakwenda ujona antu beto iberegete peace ira bata enjoy in this county na antu beto ambavo ibakwenda uconsult our time and again mantu jari ya ukonsorti miradi ira ikwenda kuthithika kwao. That is the only way we can feel public participation is done. That is the only way tomba kuigua batu to involved na mantu ja thirikari yetu bali tejaja bali mutindo jwa kangangi rira botirimene na itithia biki nikenda bakariria witi na mbere kiri gikundi giki tugire twina project tuthithia ya bonda bonda ra tuthithia petrol station ijiri imo makutano na ingi Meru town na inkwenda gutirima na chairman ba kenda one make clarity ya project ira akenda karibu ombi kwithura bakimenya ura baketha bela ni project yao anto boda boda barantongere tendene ya municipality ito embrace project yeje i project yetu tukamekira siasa tafadhali ndirenda tujokia project ora touga igitara campaign slogan yetu ya RC Caleb ni sisi. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Barabara hizi kethira ikiambire gwikira rami ntuko itekuraja mutunga akiaria na oritie baramiunda yao ira kwina barabara hizi kwithira bakiaja na kanya nikenda contractor akethira akithondeka barabara hizi nkuruki na oritie barabonde bethira tabaga kanyomba aria barabara hizi kethira gikurukira batigira ndeba kwabire nyomba ciao nikenda barabara hizi kethira kithondekwa gutina thina no iriko ibakaribishe contractor na antu baba kura kibitangwire kedereo babae maximum cooperation. Number 2 kundi wa wili kana round reserve. Round reserve ni dhimi. Barabara chonde ichi dhimi. Kwa barabara cha 90 meters kwa 120 kwa just start ichi dhimi chonde. Barabara ina kidimo kayo. Mbi koncha muntu ishikiri. Rianto ba de contractor ke ya barabara ne ageta kidi atera beacon ke barabara.
na kwithura encroachite kana ukumite barabarene lazima utaguzwa na tutukanda antu betu bareta thina bakiuga mundu yote ingithua kwithira we no wakire barabarene tafadhali uma barabarene nikenda teke kuitilafiana na antu ba untu bungi ndawetani ati kuketha kwina mutaratara ya kwandikana betu kuringana na barabara ikubithwa kuma wita mwankara matu ana bandu komona matu bakandikwa kuma matutu itete mwanga meathene bo bandikwe kuma meathene ta mikidori bo bangi bandikwe nikenda bakomba kwitha baita ngui nitu kwira assistant chiefs na chiefs bamenyere mutaratara yu tuteke kwitha twina antu baome no twirengi no ketheki na mito bampodi no bwete kiyo kakiana bantureira iyo mantu kwenda kweta kira antu betu nikenda bakomba bwetha tubunda ubone ati barabara ikibithwa ni ikiro drainage rila mi ekirwe itekiro drainage nya nini antu batekira karavati cia ukuma kwao barabara enja ithere na onara kethire itite ikethire na karavati okulukia roi kenda antu bakomba kumanja cio design ya barabara era ni bogus ni mbaya na barabara bithire ngwembe bakethira ke matharau ni buri kuthithwa bwege gekwa karavati kuma ki ora on the antu barabara kethire kenda ukuma kwa muntu kana ikila na iria no ntuire ti karavati nyemwe na jangu ari rongoro kenda kweta branete akiali ambiri na karavati isipokuwa uru ara kwa DC oteange we karavati barabara ibithirwa ukimiru antu bakainga roya antu kulukira mirene rachoka jirene ti Daktari Julius Mbijewe na shumiritie na kwithirwa akigwata mbaru gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Ithingia no ntuboko thura wakili Linda Kiome tamunini wawe ni arana ande Mbijewe ethiritwo akiromba atongire bonthe ba kaunti ya Meru na nkoroki MCA ba mbunge ya kaunti ya Meru gutigira niba gwatanira ari amwe kwitanira ngugi na gavana Mutuma nikenda kaunti izi ikethirwa igitana mbere ni arakinya arombete MCAs gutigira niba gukurukia wakili Linda Kiome ekagitana kara agakinyokiri mbunge ze bakimuthoja na kinya bethira bagikurukia CC bonthe baraba kethirwa bakithurwa ni gavana Mutumanto Ithingia. Nawe Daktari Julius Mbijewe na umirite na gutetera itua ria gavana Mutumanto Ithingia gutara Linda Kiome. Reverend Mutuma kwithira atarire is deputy aratarire based on competence, based on ura kome mtu omba go perform ti an issue ingi ya any factors ome no because if there were alinde kwithira alinde aspirate go imbikiro pressure here and there wasn't. It was an issue of ensuring that Meru performance area na issue about integration ya team ya men and the women eko bakwida ina wiyano. It's about performance now. Kirimanto jegi otongeria bwa ekuru na rume aja kaunti ya Meru Daktari Julius Mbijewe wakili Linda Kiome athalo ya deputy governor itubwite nyomi taka in another way tukona ati ikwithirite kwina issue ya gender kigweta kwa muno ndene ya Meru na munka yeta na ndene ya Senate gwetwa ikwari na mutongeria wetwa Anita Karimi na gwatuika kwari na mantu changamoto ikwari na governor who was a lady gwatuika ntatu ikwarangua so whether ya maja mona jange ja kuongera and all that the fact of the matter is kwithira nya governor aratarire Linda Kiome as a lady then also nkwitikiega ikethia the na eu gender card eu mbekwithia kiarirwa sana na ikareta nya wiyano the integration kuhakikisha then there is nothing at all like kwithira ka men betha bakionera days ndene ya Meru apana is a matter of leadership na ingwete kinyera akurukira. It was not an issue about kwithira a lady but it was an issue about performance of work ni tumeta kwithira kwina mzozano kwithira kwina manto ya mashindano. So each one of us men embrace ladies nyabatonya na men so to ensure twiritanguge as one common thing kenda Meru it's lost glory ira yagite yomba guchokera nandi iromba ryawe nandi nikiri assembly ya Meru kwithira gikurukiria Reverend Mutumanto Ithingia gavana wa Meru Linda Kiome na kinyankuruki atongeria bangi bakethira bakithurwa ni gavana ujo na nkiuragia passionately kiri county assembly ya Meru nayo yombe gukurukia rietwa ria Linda Kiome na nyuma rito yange yakomba kwithira jakija ku moving forward kenda that unity ira tuonete ithirite yurite yomba kuonekana nandi na kena uriti bwangu gibomba kwithira bukibua non to members ba assembly ba kole mu burunya komba kwithira baikinyangira udine turene
nonto bwa tofauti za hapa na pale si assembly na executive. So ya appeal kire ngwatano na ndi nene nkruki rutere ndo executive rutomengeretwe ni governor na rutere rwa assembly rutongeretwe ni speaker wa Meru kenda nyume ngwatano ya assembly na executive then gukombekana na ndi with the time kureta ikundi binge beyond their morning board the clergy yomba kugwatanira the njuri ncheke a youth women na all of us tumba gutuika twina county inokiri county in a peace. Ni aramataro ja Daktari Julius Mbijewe kiri governor wa Meru Mutumanto Ithinkia amwere nyako at the same time ombe work hand in hand with the national government kenda tona kekira yuma nare national ikomba kwithire kina mana Meru na open as ore aririe ntuko ya inauguration mantu ya kurugura mirango ya investors kurugura mirango ya barabara yo menara baratuga kabali ndene diaspora bonde bomba kuleta into ndene ya Meru na Meru yetu yo emba gukura. So ntina any doubts that this government will be able to support, this government will be able to perform na tukomba kuona achievable goals in the near future. Kiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Kongera kune ati kwa kagitaga karaja nandi wamba na kunanga kwanduka ikwethiritwo gukenderea ntere cherukuri ne wadini ya Nkondi ntere Shetharaka areko kwerikana ati ntuku imwe kurukite athukanirwo bairi ibarikite na gwikirwa mpene nyuma bo kwethira bakigwatikana na into akathumba bebe kwerikana bethiritwo bakia kiri imwe cia nduka kuringana na chibo ya ntere kana chibo wa ntere cherukuri ne mwanda musirianka karia mutegi orethiritwo gikujira itagariri na wete ati maabisa baborisi nibo bethiritwo bagigwata kana nibo bethira bagikinya na gutetheria akarikana na gutetheria athukanirwo baba bara bethiritwo bagigwatwa ni akari kagitana kara akari baba bara bare na muthuro jo munene bendaga kubaura Gotora kore na wamba bakubunja nduka ntere cherukuri ni wandia Nkondi na mbabara bakubunja batamenyeke ndugo chawe chikinyeta mirongo na nyuma yao kubunja nduka kathombo tigo bagokera imunde makinya mao makithinga twara mbabaire bombire gutirimo karigiro rokuri ni babingereta nyomba iri kwerekani muse watigirwo iganjo ende bakerotha nyomba ino muse wa kwithe intobira bakwija agaba kigwatikana na sukari sabuni michere na gonto wa intobinge kathomba biandukara gutakomenyekana gonto kora bakwendia bako thinte moroi mwinge baraba umera na ibanga gento kera gekere mwinge ojo muthuro ara mwinge ojo na muthura babagurarira na njira ko batemanga na ibanga barabatiga thato muthuge nyuma ni bagitethio mabitha babolisi kuma station ya Nkondi ejiro kwa maina kwiyito wakwa oraira kibunga kwiyito wakarani ndagara kwiyito kwanja ke mwarimu wagitunga na unda kwa muntu wetu wetendera nako kwa mauke nako emunde tu na bongo noni na bandu bange bakaumbura babatikumbura baba iyana bono ntu iko chikenene kirari to batonya mari tie kwa baraye mabia ntobyo bya kaniti gotiento dia tigarerwa ndatika bebo nkano ntumiri wenu batika matabe baire ekombe ko baide ikwe boba na bobange tonto ile kinyata ndio uwa gato tikona kirenditi babuta bethira nyomboko ba tuika baume na ibanga nyomba na tuyu banyagaria ntu abengano no moko moka imwe bagwato namba batho no kumo no kwanja baba no bare muntu tuyu turi kura na ibanga takwenda kumunta kinyoyo nako kwanja mbene thimwe ni kurenda ya mono tina ta zero akanyari nta cha kubunja nyomboko na ubare thinya na tarimbo bena nyakurumba bena nibanga isio ime nyansoro nyanya muge tumo bya guturaga nyanyo baba panura bakaendelea kuthia bio agero mbare akari kire chombe igotigeri bakorotho chonko ni kugwatamba bonde baraba kugera ngero ino ndu wathirikari ni investigating wamba bobu kuingia especially thokoni anto binyatha ino at least not one uro ko biashara no cio sina will tonto muntu engangana enyimete wigira bwega kagurutha no anything koingo ethira na maicha mega lakini wau anto bakumira baba barendo bakaiya othirikari nginya ethira muntu arendo ne wate ithungire ndeni thirikari to surekere ona toleta nginya security no to tagakwa ni ntimama mara mukoro wakwa kaumaja agacheka egintu kia thirikari batio tutethia nakio igwira ndakatino tito kugira twe antorume yakito tikona gwira cia kuruta ntemo kona wamba buingire
yondo watu wachua thirikani kuona kagura watu yenye kama mikono miyengo onara ati batu nenge kino ati twina gwira ya kuruta nuntu into kya tuya na namba 2 batu chuira mibira mingo chwa twikieni tukalaksa mubirani ke utaingithia wamba tukiaranire na mutetheri wa Chiborokori sublocation Madam Siria Kakaria Mutegi na gojirite ngero na raugite na thiri twakigwata riboti ya wamba kagita kwa kagita ndegeria ria kugwatithania mbaba bari kirema tuture tukiwa kwina kesi simge muno cia wamba na mama ngebeya batiwatawa lakini mdingi tutathainya ndingero thimuni informa wakwa ambe agitobia kibeyo bya kaniti abakuthingata baithira mbaba irebi ngerete nyomba yaba ile through the window ona itobia kibyo ne bikuyetwe na kuyetwe michere sukari sabuni maguta sonda credit na mantoma intobinge bya nduka so yaba nigeri mbere ba tere ndarash to the station police station ndathi ndakamata skari twaya nabo na tukinyara bari na tukuba rescue na ende nundu kesi ukinyakiri thirikari tuwakita kondingire romba ya Madam Siria Kakaria karirire na inkoro bantu bakwa barukulinkana bantu onde rira bawata mwamba ina exhibit batika tukenja sheria mikononi iba mwidekire serikali kana kiri thirikari na nikenda diwa shano atwikatike so nkaro bantu bakwa barukulinda tukona mwamba tutikaduke sheria njari mutatu kwa sheria njarani itokudhukia gamba na mantu makala kulingatirika bwega kuromba turi ukukira nyumba 10 initiative rira bona mtu batakomende na ntura yao bakaringa ripoti kiri assistant chief kana any security officer kena tutumba kulingatia tumenya yake muletete ukanali aina ni nzuri kana ni mbaya Kumarokori ni wandi ngondi gechiga munga gathara kanke reportera Meru TV ritoka mbetandagara waiguna na riboti ya mutegeri wa Meru TV nio tukurikiria nteto cietu cia Meru TV thaa mugwanja ngurikania toro kuona ntukwa narua turi imwe kwa imwe kire mukawa jo Victoria Ridge mukawa jurajo thagirwa jorente gembe aria ntuku yanaruka na gorobona arua mvango jwa rumuri rosiasa ezokethera jokizira owanza toro kuona nyuma kwa ni hoteli nene sana ngethero kidogo onge kuthomera pamwe kana bageni baraba kethero barindene ya rumuri rosiasa ogorobona arua araba kethero bagwatanirite na njeri wa cheupe muntu ambere tukethero turi nawe ni munini wa speaker wa bunge ya county ya Meru Mwenda Ali akethero ari ogorobona arua ndene ya mubango joro muriro siasa tukethero tuna Adamson Muriki ozo ari MCA wa ukanyuma wa nterechi ya Thirugaiti mtunge tukethero turi nawe ari Kimathi Munjuri ozo ni mukaririgite wa Nyamita turi na Dagitari James Metheka Ntungai ozo ni mukaririgite wa Mira Pricing Committee tukethero kinya turi na Patrick Muirigi ozo ni MCA wa wadi ya Ntunene tukethero turi na Moses Lichoro ozo ni mukaririgite wa Mira Union Nkuruki tukethero turi na Dagitari Martin Kimathi ozo ni musiasa okagite na ukau kire mubango jetu joro muriro siasa mutegero Meru TV tukethero turi na Nkunja Maore ozo ni MCA wa Ntubetwe Ekiongo wawau tukethero turi na Jacob Mantere ozo ni mwanabiashara na Nkuruki murimi na mwendia wa Kemera babonde bakethero bari ogorobona arua ndene ya rumuriro siasa na kinyago kethero kuri na ageni na ataramu na athojiba siasa baraba kethero bakejana biuri biao kuria na kumenya manto yege siasa na Mira nonto county number 10 ni county ya Meru manto yege takagoro mono isiasa na Nkuruki Kemera kira kethero toke kethiuruka narua emoko maegembe no tukethero turi kire mubango jomo rumuriro siasa oni mbetaga Dennis Mutuma Muthomi twethero tugicemania ogoro o ajaja kire mukawa ja Victoria Ridge Hotel arero muriro siasa ukethero gutoi